Kene kedai All India Radio Shillong ka khubor ban pule de ilusatas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor ka sarkar Meghalaya kala penhiare ka dor jong ka umpanang petrol dah hendriu tangka bat hinyu tangka ya ka diesel palat prapunyo lak arpo hajar mut kibriyo ha India kila debat aya ketika nak bentaban yada nak jingpang COVID-19 kiyo ka jingnang kot kibriyo chaka khandai punyo point lipo ar nak shispa Bat rai ke sarkar Meghalaya ban wengno ke jing pilip ya ke boarding elektrik na barok kawai ke jela. Ka sarkar Meghalaya kala rai ban penhiare ke dor jong ke petrol na ka khandai puwai tingka arpundriu pisa saka prapusan tingka prapundriu pisa shilitar ke jingduna ke balong lakum nukumnu hendriu tingka ai. Bat ya ke diesel par la penduna hinyo tingka kata hinyo pu khandai tingka khalai pisa na ka dor ke balong menta prapusau tingka arpo lai pisa. Menteri Rangba Konrad ke Sarma ula pentip ikinong tok kubor bala shim ye ke nikarai ban pentikna bagi nong pendon kam petrol ba diesel hapok ke jela ken am sakta na ke jingkiu dor jong ko umpanyang kali ula penpau ke jingkermen bakane ke jing penduna ya ke dor kan penkiu ya ke jingde ya ke umpanyang kali bat ha ke jok kapor kan penmi ru ya ke khajana bala du no Palat prapunyo lak arpau hajar ngut kibriyo hari India kiladap ban aya ya ketika nak benta banyada nak jingpang COVID-19. Gatanat Health and Family Welfare jong kesokar pedeng kala puntim bagi ladon baro saulak laipausan hajar sanspa arpunyo ngut kibriyo kibala aitika hapo ki arpau saukanta berala. Hakajuk kapor ke jingnang kot jong kibriyo na ke jingpang COVID-19 kala nangkiu syaka khandai po nyo point lai po ar na ke shispa bat kibala kot kilong palat ya ke khatwe haja praspa ngun hapo ke arpo saukanta balala Syuk-syuk katanat kala puntip ru ba kibriyo kibala kot na ke jingpang kilong palat ya ke shiklur hendriu lakngut bat ke jingdon jong kibriyo kibadang shitom ru kala nang her kat nami kisngi Menteri Rangba do Narendra Modi ulayaro ya ke senjam bala shim da ke bor penya junggatnat ki kamrel ban pen e ya ke sap jong ke India lang ba ki tiar jingele kai bat ki tiar kitar balashna da ki kti Modi ulapan pau ya kini ha ukurbo bala pha so menteri katnat ki kamrel Piyush Goyal da ka boong ba ki jingpen mi jong katnat ki kamrel ya ki tiar le kai trairi ba ki tiar snakti hajaka sangerel Channa Patna kaba hakanataka kanyarap shibun hakaban kintiwi ki karkhana shna jingele ka jong ke jela kaban penlong pat ya kari bakan na ban pendap hi naladi ya ki jingdon kam Menteri Rangba ka Arunachal Pradesh Pema Khandu hanin kasi ulapha ki jing ai khublei sha ke jai benre wanchu naga ha ki jing rakhi jongki ya ka tamasa orya ki wanchu naga ki de ki jai benre ki badang Kibashong basa haki lompat kai kabahap haka longding district jong ke jela. Kene kata masa bakal pang jong ke jat benriu. Wanchu naga kedai kebatau ya ke mei mariam bat kebapen pau ya ke jingkemen namar ke jing wan jong ka ayam perem. Ki wanchu naga kede ki breu ki batbet bha haki kam trekti kum ke bo oshrong oshrup ya ki ding kabashna ya ki tiar kitar da kakti bat ka kam thanjan. Menteri Rangba ke Manipur UN Birendra Singh Bapetru ya katanat ki kampo yeng ula pentip ya ke yeng dorbar hinin kasngi balatung ya ke Special Investigation Team SIT nakabentaban tokit halo ke jingsha ka wangbom ke yeng office jong ke kot kubor Menteri Rangba ulong bakakan hun token basangut kit khon apo ke jingalam jong SP ke Imphal West District kalas dang ya ke jing tokit halo ke jingsha ka wangbom ke office jong ke kot kubor ka pok napam bat ke People's Chronicle ha ke janmi jong ke khatlai tarik mentau benai Menteri Rangba N. Biren Singh ulakan tu ya baru ke nompat hai kubor ha ke jela bakin sedang no iki kam ki jam jongki nak benta ke jing mento jong pai ba namar kilat pathai kubor hi kilom ki badon kam bha nak benta ke jing pen priang kubor shaki priu kene kedek All India Radio Shillong ke bon lam shapi ya ke kubor Laitli ki jingblian bangi barong ide ban bot perkhing banyada bat ban lait na kajing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjinga iway na iway pan habay don lang haju
Side bhai kikti bat batab hai ya kakhmat bat le kita bunsin 2 minit relang bani le persya ya kejingpang COVID-19 ban beteng biang ya ke kubor hadirin baka sorka Meghalaya kalarai bakan siuno ya ke ram boarding electric jong ke power grid kala shim ya ke rai ban wengno ya ke jingpen boarding electric ke bahinyo kunta habarok ke wei ke jala Umunti rangba ke Meghalaya ukonrat ke sangma nin kasngi ula pentim baya ke jingpen boarding electric habarok ke wei ke jala nsawengno haki arpau saw kunta banwan Ula ong bak MECL kala habanya ng babun kijing labun bun snem bat ka sorkar jalaru kala persyang dakilat baro ban penku yaki rambasa baro bat kentu yaki nong shnong jom ka Meghalaya bakin siu yaka by boarding hakapor ka papiang Ki Kendriya Vidyalaya ki badan hakal lengkari kila sedang kecing ajing hikai markamat bat ki kena skul haki kerdan bapher kat kum kecing betha bala penmi dakat nat korbari jong ka sokar pedeng bat sorkar jalla kat kum kecing ken bala lum haka katwei tarik menta ubnai la ong ba kecing wan jong ki kena ki basong kelas 9 kalong sapho ar na kashispa ki kelas 10 ndriu phosan na kashispa kelas 11 kalong saupo prana ka shispa bat ndre phanyo na ka shispa ki class 12 kiching aje hikai ba markman na ka banta ki class 1 hadu class 8 ru class dang hi hakikat to ka ni ki Kendriya Vidyalaya ha ka ba ki sorka jalla ki la sha ban play ki school na ka banta ki khan aren rangkat ka jingbo ramti ya ki SOP bala penni da ka sorkar pedeng bat sorkar jalla Menteri Rangba ke Arunachal Pradesh Upema Khandu Ulaong baki projek penmi boarding electric ke bandang Shina Hatawang kinlong kilat aikam ya ke samla ke badan kesam. Ukhandu Ulaong ya kini hakajing play ya ke Zentech Skill Development Center Hatawang Dangshin hakabaladan lang UMLA kathan sharing tashis. Menteri Rangba ula kentui ke samla jong ke jala bakin pentibit ila ki jong ke sam bakidon kanang bakin la banyeng halaki kejan. Ke jala ke don Samtali Industrial Training Institute bat ke jingshna ye ke Southli ke la jandep laong Ukhandu. Ka dorbar mangtengka jong ka yeng dorbar thawan ka Meghalaya kan sedang nado ka sam tarik ulber bat kan kut haka khandai tarik ubnai leber hi yakini kisngi shong dorbar la rai da ka Business Advisory Committee BAC jong ka yeng dorbar thawan ka Meghalaya haka chihalang balapenya da ulampang ka yeng dorbar thawan uba met ba lengdo haka balodon rangkat ru u Deputy Chief Minister uba Preston Tinsong bat kiwaide ki MLA kan thop ye kong ampari lengdo MLA na ka seng Congress bat uba balachit kupar senrem Ban penkut ya kubur menta ke step sa shising pensio ya kimat bakongsan. Ka sorkar Meghalaya kala penher ya ke dor jong umpenang petrol dah nriu tengka bat hinyau tengka ya ke diesel. Balat praponyo lak arpau hajar ngut kibriu ha India kila dab ban ya ketika na ke mentaban yada na ke jingpang COVID-19. Kiu ke jing nangkot kibriu syaka khandai ponyo point laipau ar na ke shispa. Bat rai ke sorkar Meghalaya ban wengno ke jingpenlip ya ke boarding electric habarok ke wei ke jala. Kat to ke kubur kalakut nak All India Radio Shillong.